Nevena Milosavljević iz Zvečana govorila je o situaciji koja je zadesila celu južnu pokrajinu Srbije. Ona je istakla da je već decenijama napeto na ovim prostorima i da srpski narod to više ne može da trpi. Opisala je kako je izgledao posljednji napad na Srbe u Zvečanu kada je otvorena vatra na narod koji nije bio naoružan. Svakodnevno odlazak u školu i prodavnicu je normalan, ali imamo situacije kao što su ovakve da se na 50 metara od vrtića dešava takva pucnjava i to trčati kroz suzavac sa detetom u naručju je jezivo i strah što nas je od vrtića do kuće pratila rafalna paljba. U 21. veku to je zaista nedopustivo. Našu državu Srbiju treba da interesuju Srbi na Kosovu. Rešenje, nažalost, više nije diplomatija i pregovori u kome učestvuje samo jedna strana. Naš narod je jasno rekao predsjedniku Srbije, iako on ne može da nas zaštiti, mi ćemo to sami. Ja nisam ohrabrena sve dok ne vidim uniforme srpske vojske pored sebe. Ni u jednom trenutku nisam pomislila da treba da odem, ni ja, niti druge majke. Jasno je istekla Nevena.